For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. New Trap Youth Development Council HYDC apa kejingilam ubah W Soton kelai kendo your principal secretary ketenat labor UC Songgate additional secretariat bandawa badai ban penteri kampurano eka minimum wage negajing sio gabai belas ngish kinong tray kumbal penmi dak sarkar jela nalor kani kladawa badai ru ban kentupno ekino hikai haki school jikiru shimet kinong tray haki hospital bagi call center hak bagi mat ke jengya ke bakrau nomor bagi mio ke hok da ke baibla ke jongki kum bagi dei ban yo pat kum tala de yo ke jeng sia ko biang kanerap shibon yaki HYDC ke lekenturu badi macam kian omar dor halor kene kam bad mende ai ne ke bentak kinong tray ke badan hakalang ke jela megalaya uba W sotun ulong ma ke sarkar jela ke lepen mi ke an ke bedai ke minimum wage hendrai kane kamlong pat ke badan jengmut lada omla ban pentre kameka Namar kebabon ginong tray kemio satia ke baibla kumalebuk de kesorkar jela. Bala de kesorkar kamla ban pentre kam dan jengmut ban tau kene kaan kaban chupan tameka ya kipat ba. Ngila bu yu gawe ke jengkling omba onlek kumno lada kini ki factory ba kini ki kini dukan he ki ba ai bala ya ki trai muluk ki mlak bersiu ya kutu ke minimum wage na kalian jong ka department yu kan lek kumno kan ai punishment ne kan pencutom ne kan lek kumno Dai ke pas musi kelong ba bingi yo ya ka kubor na principal secretary kelong ba lada kini ki factory bat ki business organization ki mlak bat siu ya kini ke bainong kat kum bala bu da sarkar Meghalaya kata kamot kitu ginong tray bat unong aikam ki haban ya song ban ya penbaj kata kadai ke jing keren no principal secretary ki haban ya penbaj balda mlak ban ya penbaj ondai pada syakut ke jingkli menta kelong ba lada kalong kumta Manu bandai komplain ya uta unong ai bela hak tu kam lada omla ban pendek ya kini onde chakot ngatrai unom don tang weru sakawai ke jingkli ka badon kam ha ban kli sarkar Meghalaya kalong ba kan mentoy yu ban china ya kini ga an ban pergi tulop ya kinong trebela bakin ye im ja hayeng hasem jongki klem dala pada ban pentre kam hapok madan Te ngi na kaliang jo kaseng ngi iba kam I don jimod ya kene ka an bagat Cina sarkar Meghalaya ban ngi ong batang wel da mla ha ban nai hire ban Cina kene ka an mar kene ka an ngi I mata ba kadai tang ka an ka ban chu penthame ya ki pai ba Meghalaya lane ban penthame ya kinu ki bri ki bakam halor ban pen isa ba pai hapo state Meghalaya la Cina ya kene ka an bat ki nong tray ki badon hapo ki ban nong tray bala ki badon hapo state Meghalaya ki yok kat kum kene ban in reality ha ka jing si siapan Kepadon hamadan pat kinong tray kinong bala kepadon hapok Meghalaya kim yo setia ya kene kepadong kaba labu da ke sarkar Meghalaya. Na kaliang jong principal secretary om bapek katu kan notification ka bangi labu dai ban buat da kiwai. Hendrai ban pencutom ban ai da ke pating ya ki bom siu dai ya katu om don ai na kaliang jong ka an ka don betang kata ka ba habu ya kata ka jing ya kundu ban ya keren penbet bat nong ai kam bat unong tray bala kenang ba nya penbej ya kata kador de jingkeli menta kalong ba mentoy yu kan ban Cina kata ka an mentoy yu ke sarkar Meghalaya kan Cina kata ka an mentoy yu ban ong ba sarkar Meghalaya ka de sarkar ka badon bor ni po state ini kam don jingmot na kata kadau imat kala de ka por bang nya ki paj ba nak menta ban pukio bainong ya ginong bela hakini business organization